Dobro jutro svim gledateljima iz Prima salona u Bjelovaru. Iduće godine Prima grupa obilježava velikih 30 godina poslovanja, a upravo ovdje u Bjelovaru započela je naša priča. Ova godina bila je prepuna uzbudljivih trenutaka za Primu. Otvorili smo nove salone u Sloveniji, u Ljubljani i Murskoj Soboti, čime smo se po prvi put predstavili na tom tržištu. Predstavili smo i novu kolekciju namještaja koja unosi funkcionalnost i svježinu u svaki kutak doma. Kolekcija je osmišljena u našem timu razvoja proizvoda, a proizvedena je u Priminim proizvodnim pogonima. Naše kolekcije proširili smo novim modularnim garniturama za dnevne sobe, blok kuhinjama i kuhinjama po mjeri, novim programima blagovanskog namještaja, ormarima te potpuno novom kolekcijom madraca. Nova kolekcija madraca na putu je prema našim salonima u Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji i Sloveniji, a proizvedena je u našoj tvornici u Garešničkom Brestovcu. Naše bogato 15-godišnje iskustvo u vlastitoj proizvodnji madraca uz moderne tehnološke uvjete rezultiralo je stvaranjem nove generacije naših madraca. Spoj nove tehnologije i odabira najkvalitetnijih materijala rezultirao je potpuno novom linijom madraca. Ideja iza nove kolekcije je bila ponuditi kupcima izbor u kojemu svatko za sebe može naći idealan madrac po dimenziji, cijeni, željeno ispuni i tvrdoći. Nova kolekcija obuhvaća i programe modularnih garnitura koji su osmišljeni za sve veličine prostora. Kolekcija nudi idealan spoj suvremenog dizajna, iznimne udobnosti i funkcionalnosti. Po vašim željama, garnitura se slaže u kombinaciju koja vam odgovara, bez obzira kojom kvadraturom raspolažete. U našim salonima možete odabrati model garniture, a prodajni savjetnici će vam pomoći da ju prilagodite svojoj dnevnoj sobi. Posebno smo ponosni na novu kolekciju kuhinja po mjeri, kojom smo se približili još većem broju kupaca i ponudili im najbolja rješenja za njihov dom. Paleta boja kuhinjskih fronti je izuzetno bogata, a osim klasičnih nijansi, uveli smo i sve boje koje prate najnovije trendove u opremanju doma. Posebnom božićnom akcijom u Primi završavamo ovu godinu. Pripremili smo do 55% uštede na naše kuhinje po mjeri. U svim Prima salonima očekuju vas naši prodajni savjetnici koji će zajedno s vama i prema vašem prostoru izraditi 3D vizualizaciju vaše nove kuhinje. Uz to, ako se odlučite za kuhinju po mjeri iz naše nove kolekcije, očekuje vas 40% uštede na montažu. Posjetite naše salone i web shop i do 31. prosinca opremite svoj dom uz odlične cijene namještaja za sve prostorije. Božićna akcija donosi 25 do 50% uštede na tapecirane garniture te 25 do 50% uštede na krevete i ormare. Uživajte u nadolazećim blagdanima sa svojim prijateljima i obitelji i iskoristite odlične uštede u Primi i osvježite svoj dom. Vidimo se!